Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. Pini Home Minister pen mock drill ki bi mate wartime preparedness ajai me kedeng along kadukawi India data long ki duatum an ki RDKP akinang so. India pen Pakistan ang bong prab jin pen ron ki doji ang ring mate dokok ta hai pusi India government pen pangdak pon lasonsi kachisik me ka bangki kemi pikajai mek mate akinang so. Ilitum kachini nang ji akinang so taki por bhai pli pen siren arki ki pedo gari motor ke vegatum ansatame por bhai ki thompen motor kibek ington et nangji kadokawi sitame por bhai ke thompen lote hempen bar bitet nangji ajo por hot mate kangting lote hemalo me mate light pikar ke det nangji jasmet ami ki er hai hui ki awi pin nangpo mobile anta switch off et nangji mate internet location amukha anta inghablap nangji gari motor hai huya jangthu chisik ding nangji generator ki duwatumta jangthu chisik pa me nangji Kicho kijun ason hai huita chisik paminangji emergency biskut jangthu ingti sabunanta chisik nangji anparta kenang sot nai lake emergency medicine phukiso pokeso saline injection syringe mate first aid kit hai hui chisik nangji tarpaulin torchlight battery solar accessories hai hui chisik nangji kadukaweta rona porhot hem isi dorapet kachire lapen kachisik pen kido kidam jiaphan arona teng pen tuning rilo samilang so pen long bomaninti Karbi Anglong news upper HDP along BJP mass joining a jai make kidding pon Piniaru ne phai troxier ni borjane mesi constituency ke pardopon upper HDP pathua klamalong BJP armu kachipa ko jai make mesen pen deng pon lo bangso armu kachipa pon amayelong alhisar pawman pen Karbi Anglong tanmas council CEM Dr. Tuliram Ronghang MPO Morsing Tiso MLA Dorsing Ronghang EM Suryo Rongphar MAC Kadom Terang Pipen Chenglok Pinangan Man Kido Kethegidingatum Chetongsi APHLC Lapen Congress Aradaphan CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Tim Karbi Anglong Atumpen Deng Ponlo Bangso armu kachipa pon amayelong CEM Dr. Tuliram Ronghang MPO Morsing Tiso Atumpen Chenglok Pinangan Kethegidingatum Jumesen alam the than tekangsi mai mesen pen pechun ponro Bokajan pen sarkuru be Karbi Anglong news Pinida upper HDP Arjola upper HDP along Borjan Konsensi ang kang along ang rumpet ang surisi sose adona tumke pini APSLC si ongdung ke APSLC yung APSLC pen Congress ci open si pini BJP along klemra penda pini ang cepe ongdung na apen nilitum tame deng pono kaselang tum BJP party klem gedam mesen tu matha par 6 alang tum munthi par 6 alang tum matha kirla si ini yong tum APSLC lape Congress pe COC BJP long chepe ongdung la son thora sayang deng open up ta dhansri long doji dhansri consensi da prang na betahini APSLC tu na join den pena bako na join thulang kusapu lapen ke open up ti ba ko clear consensi pena digi si bange amreng consensi associate ko dam thubom po socheng consensi la along tina consensi ta do alam consensi ni tu mola por na chelang right arbia dak silang bom ta laso ke join sosya botol mokan mesenji mal sosi pacheton dan sini tumta ke join ba ke den pon bom asipini Karbi Anglong aratum ki doan da me pini matha kelasi SLC la pen Congress tum si open si pelong anje po suna je po dum pini ke kedeng alang tuman culture mai pini bang suri se aphai bang ke mane adon sipu bang suri se adon angrum peten ke bang suri ni to ba to pai chopo India lapen Pakistan ang bong ron ki dokokji ang ringalong rata tum kachiri dun mek kinang sot pusi sorkar hinpen ke pangda kinam tang pahalgam along alam kia pathak India armu oksu atum pen Pakistan okchum prana tum aphan ke pawir ji aphan pura operation sindur
asai deng pon pen long sirkep ok chompran aboha tengkheng pono sonsi India armu ok so tumpen operation sindura sai deng pon si long sirkep ok chompran aboha tengkheng pono lasi laso puthak Pakistan lapen India angbong ron to kok ji angring along India rat asotum kachiridun kenang sot pusi pangdak pono la so long kachiridu nangji laki gari motor ajang thu chisik ding nangji sang han ingti kichu asunto an chisik ding nangji solar torch battery hai hui chisik pammi nangji ajolote mobile phone switch off at nangji lapen duwai daru hai hui chisik nangji lapen kinang soto ana hormo ka chisik et chisi kemeji pusi India sarkar atumpen birta pachitak pon News Text Report, Karbi Anglong News. এটা অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে আমাক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে এটা ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে যে এটা এয়াৰ ৰেড চিগনেল আহিলে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ থাকিব পাৰে লাগিব আমাক সেই প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এই এক্সাৰচাইজটো কৰিছোঁ এই মক ড্ৰিলটো কৰিছোঁ যাতে কিবা যদি কোনোবা কেতিয়াবা কিবা এটেক হৈ যায় ৰিয়েল টাইম চিটুৱেশ্যনত যদি এটেক হৈ যায় আমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিম কেনেকৈ আমি ইভাকুৱেট কৰিম এই গোটেই ড্ৰিলটো আৰু এনেও এইটো একচুৱেলি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু হেৰিৰ পিনৰ পৰা কৰিবই লাগে চিভিল ডিফেন্সৰ পিনৰ পৰা এই এক্সাৰচাইজটো বহুত দিন হোৱা নাই আৰু Dolamara Cultural Complex along BJP mass joining amai kipedupo. Duarbaguri constituency angkang Dolamara Cultural Complex hall along BJP mass joining amai kipedupon. Bang Sohot, APSLC Congress Lapen ASTC Pangrom Petpen. Bang Parut Troxira Bang Po. Amunit BJP along Chipok Dunlo. Mai Cheng Chiaprang, Gonpot, Bosti along Nitaji Subhas Chandra Bose School Kang Pudam, Pedodam. La so mailong alihia mana pengpen kacitong dun KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang MPO Morsing Tiso Deputy Speaker Evijit Gro EM MSc Board Chairman Pen Chenglok pinangan ke hikidingatum cetong dun renti BJP mass joining a mailo Duarbaguri APSLC Secretary Kensing ing Tipen Bang Pharu Kethom Ra Troxy Kebra Hini an armu BJP along Chipok dun Lapen Congress along Klembang Vice President Daniel Terang Lapen Angelson Terona tumpen bang pharu plira bang troke braketom abang phu bang phiatum BJP along chipeogdun kadukawi pen pangrum pet bang pharu ner kebra trok ner kebra hini abang phu abang phiatum BJP along chipeogdun lo mai along CEM Dr. Tuliram Ronghang pen lam thikaning jepon ke Duarbaguri constituency angkang setame kaching thurji asai claim bom lo School, college, lapen hospital, towar, pendang lok setami ki claim kita malong nang litum tami nang cerap nang citu tu nang popusi ning jipon. Lapen Dolamara long tami auditorium hall ki kimpon cia phan lamthi ning jipon. Lapen non BJP along Duarbaguri constituency along don pharu plira atum BJP along kibang jilang arnia phan nang kaching kinagache thana phan kibangji dolang. Lasi latuma phan kibangji arni setami dengpon poputa ning jipon. Kajiranga Penrasan Inti Report, Karbi Anglong News. Ini dak Duarbaguri konsensi angkang along Dolamara along. Kensing inti Arohat LA Abarin APSLC Secretary alang leadership lapen ke Daniel Terang alang Vice President lo Congress alang tu leadership bang kalau soksira bang li adon atum pini APSLC lapen Congress pen COC ala atum BJP la cukup puno apen itu kannya klong penting pini kita Dolamara lo aku to dapet ningdong bang kilo don farok li dak do Duarbaguri konsensi si don farok li dolang lapini nang idun dedak la udah biasa nih cincin tuhan lah alang tuh dia mah apa kan sih alang tuh mangke BJP long cukup agung alang tuh lang bina tuh teklong lo dia dak Karbi Anglong nilipan tuh an malah sosial media lo apa happy nalam aku yang itu kap an mah ani bangsi APSLC lah pen Kongres atum COC BJP long ban tim Karbi Anglong lo cukup agung tuh teklong lo pinap kedak borjan konsensi lo
pinabdi ke lake bonsli konsensi pinabdi ki sie bangke lake ekwe konsensi pinabdi ki la bangke tenami bangke la be amreng konsensi lo ben suceng konsensi si dambom pun dalam la konsensi kan cenglok along tindame PSLC la ben kongres si osi ini tum BJP parti mate tinta yang mala sir la